Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kirang ilekai football jaga jela Meghalaya kinsami nala yeng hakakat pratrik urempang araja arpusaw banle yakon nika limpung ilekai football jaga 77 Santosh trophy kaban salong hanong ba Itanagar jaga jela Arunachal Pradesh. Shwaba ka kinhon kami nala yeng la pinlong ka jingalang kit bokit riang hakabala yadan lang skatri jaga Meghalaya Football Association uba Sunish sim kidukhat jaga senior cell u coach lam kirang ilekai. Hakani ka kinti kindan khat artli kin hon ile ka ne ki jilla ki bani kini ek nam la do haka 77 Santosh trophy bat ka Meghalaya kalangat haka group A ka bakin thop ya Arunachal Pradesh, Goa, Assam services bat ka Kerala. Haka jingkran mo ba Sunesh ulapin pau ba prapho na ka shispa kirang ile kai kidai ka baidan binta ba ka kin hon ka larung shadu ka final janga ni ka limpung ile kai house nam baladap bat nalor ka ta lapin rung shushu sia ki kat tu ka ni ki samla ile kai haka ni ka kin hon. Hingga kumba minta ngai pikir umba belajar cina. Tim kapiang ni, banyak compare banyak last year try kuliah sudah kami buat practice minta senam. Dah dua last ni ars ni yang sudah finalize ke tim mengenal belajar city baru. Balapai minta ngidan dari final round kiwan ki tim ki baklan. Tip lupa kuma first match kedua berka service kedai gawe ke tim kepala rak pun ya Santosh trophy last sudah pio gold medal ya ka national games ka football hindi nakaliang jungi kumang idin pikre la pikre ikermen ni pois katong kita di kadai ba agine bangimdan ka league bangimdan ya ka ki matches ma banyela ka so bangimlek ban ikun yang tournament tangata hindi diri kumisnem dapat ladang hidon kadik layo ile kai ka la compare tangga so ka match fitness ikam duna hindi te ni ba coach da ai dan besar team manager ikarai hilale kai begini benne ban kre ban menong ready nam taka first match ata aku itu ka team benta ke kumbasi benai si benai lalong ka team lalong well prepared kiwan ki player kumban repusan ngot yai kiwan idan nak coach long dan kiwan baru kumban rewot yai kiwan ki player ki ba represent ki club saban nak state juni ko ki ta long ko usai man ba dio ba nang tau chessball kita ki player tim mentau sedang ngi kambiang banyak kalau last year telah dah play try kan dan kalang bani ini community bang mentau sedang hilang long champion dia mentau sedang ngasong hero Asia itu kan tim nak Kilo India I been same ya mentau jungiru mentau sedang community Asia bangin yo champion ka bangi lah community nak bobo sedang ka Santosh bangin ra ni kami clear kampoi ni poi first round, second round, tek quarter final. Last year, the team lapai do final. Team mentau sedem kalong ba nilai asyong ba buku sih, nilai perkat lang pagka senior cell. Ba agini sedem kibel alai, bodi gini kiplia ide tang kibana selong. Team mentau sedem tinggal yo kam ya lek jengmut bah, tinggal yo consult bah begitu kiplia kibeli sebab. Dia abangi kontak iki makiru kilong jengkemen. Bagi orang ni kuat bangin represent state di kilawan hi bagi wan ke practice buat milala men select iki dah kaliang cokota kadon bagi cokota nama ba kini ki player kimio kita ke match practice match game nama ta jengki niru kalau ke jing kalau ba ngimla hi banong bangi jet tang nak we art club ni mentau senem kalau ba ka clear football sion room ka senior cell kala ICT lut nama ta kini district kalau ko sobit bat nomor bagi ni district ki Klemha inu ki player lain no tangkap tersak apa arngot ki player bagi lawan ban hakatel
mentah kan ya FFA te ndai jing bang imla bang indon kita gi match you lagi lele gi friend match bagi tim gi baklan away gelong ba ngile akai ba kan ka provincial president mentah di Santosh boni te bagi supaya asam rifle lele ante Malaysia te kibilan di ba kumbang i hapo madan ki komila kai praktis ki ka biang kibilan di ka komdom efek pelatih kan Jadi ka bukser ba poi biang sa final round ngalapan pau ki do nya di play tim macam sen kepala la ni akai ba ka ba ni poi do ka final wala dengan mesin la job road dei ka ya lat yang pada sisi ngana kali akan poi sa final round di ngaong ki ba nju kami ka ki lat di banyak ban poi sa ka final round no mata ka sin ka tim ka biang ha players ka long fit di ngadon ka jingkerman ka bakra bukan ka tim kai ni akai ba bahkan poi sa mat bat kala do bahkan job yang final ka Meghalaya lei menta ka dot hapo ka map of India football oro ka kilo ka be Meghalaya tim ka nyala kai ba wala kalau ka junior ne o hakani ka de ka kilo India ka tim ka kai ba ti ka jing kai ba jongka Meghalaya tim haki gampung ki bapher kawan ra kanam ko burom ni ka state hi bro ko ite ani siya nganum ong ba mga sin ay presya hadu kata ba ka tim ba baka debit ban kanya lekay ba nga ong i-players lu ara jing lekay ka don ka job ka don ka gambro ngai mga page pede ka bong ta team ka quality jing players bigidon ki lekay ti yang ba but they give a good fight kin ay ka jing yakun ka ba itana ti ban oban ha ta ka pressure ti em ngai nga nginum laban ong bangin sim ka ta pressure number ba nga ngai skam ba kini ki players ki ban nek ta sa profile kin lekay ba ho ka jing bamdon ka silong premier league silong tang wi ta si ba mo ono na ba kan pelong ka silong premier league le si okidon kita ki ketien ba hidden players mo ni they have a be players ki badon menta ni jit ki players kat kum ka performance ki bakile ay kus nam baladap bat katuk an ningot niyo ban up lang ki bam nyele ak silong premier league ki bele ay ba hapo ki division ru tang ba khambun hi ki players ki bele nak silong premier league dek tang ita jing miss te kalong balada jin baladon ka silong premier league mo phim laban tip laban don tong emerging player ubabit banyele akay kita hitin ring ana tay kanum dadon ek jing player ta ngila more or less ngila cover up ngila cover lot baro kay players ki babit na po silong premier tharay ka naka squad ka ba min sam te tharay kumba 80% ni ay tharay ki ba min sam tang ibe armo tharay ki bala ban lo ki ba ada ni don ki players ki ba mai ki ba yele akay pa ki khawi ka jela ki wan ban pen khlang mentay ka Meghalaya team te ta jing wan jung ki menta hakani ka